tung di bagasan asabamo ni anak taon. Mobi tung pimaruki kita nutuar sada alai di tikion nain tang yang nama lutus jalonnya kaya anak taon marhite pasar rumah tua ni natapupuson. So ni manungan teknik na nung mangapu bahu kami ma perpudi songon moderator kami. Hari demhita. Sai patu guru haki, sai patu guru haki, ali Jesus tu haki. Sai patu guru haki, ali Jesus tu golom dohok tangan mi au di pardalanaki. Golom dohok tangan mi au di pardalanaki. Moluluja audison parbugu ya toto. Surgo itu se. Kata patu julu dinaroha mi katulang muna udah muna mamuna inung muna pamopohna buku samion pakatidakon ni perkesalan magdo pasahat ma dalam tu Jehovah jala haposi asa ibana paturehon amin martangyan mahita Jehovah para siroha na sumurung parlabas roha uhut pangapul na sumurung diapkan na marsak roha mauliate mardongan pamujio Tuhan sobaho kami di utarion Jina punguhami di bagas di pamoron namion. Punguhami rakdo tiarakon nami, rakdo akka pamoron nami namaramaranggi. Dina mangulahon habatahon nami, marhite parsarumatuan ni nakukusamion. Ale Jehovah Tuhan nami martangyak kami tuadopamu. Di paninggal honon ni amang buru namion. Dusudi keluarga lumobi mana buru nami nama kabaluhon. Tarbain bosado nasida. Marhite persirangon di daging siam amat marhite amat yani. Tuhan nami jara di bata nami pos dorohan nami. Marhite tangiang nanay kupasar kami tu pa yana pon namion. Gabi wahal dingudu nasida may patugar kapamikiron na. Boy terhalu bahon akan arsak ni rohai. Alay tubuh pakirimon las ni roha tutikin na manguton. Jehovah Tuhan nami acara singkat nanay si patupon nami. Pos rohan nami Tuhan. Oh na manuturi asa mardala dohok tinggal. Ya kahurangan nami Tuhan nami sesa jumului. Tamaha mi hasahatan ni pasu-pasu. Mangasawa na sinurham jaro ma Tuhan tangiang na sabah kami ol. Amin. Pasatan na tu ka damang dohok tahang. Siala itu harus berkani kamu mahamaranggi pamurongan lima kepala perkaramu direkon John Humbar Rata kabere kapag kunang like sa lubuk nalau dilihat kamu Tuhan lau papahotsa suruh marumana nahubukit sanyo marhiti adat tadi akalai doktor alai bukan dong udah tahun apa pohotsa nahubukit sanyo suruh marumana jauh nasi kanau dalam ditanyang ngani mau tamat kalimata asa di bulan ni berenanyo
di pas-pasutuhat tahamu salu na marhamarang lumo dina. Paran ni berekon. Tugabena, tuhorasna, tudulan naron. Apalagi lumo dima tu bisuk na nasihat tuhatay. Asa, totok kamu di bagasan. Dami naraw pasaygon hari-hari ini. Berenanyo. Jadi oke. Dihamu salu. Pautokan mo no, rumah-rumah naon na hupusan yon. Asamot ko marihamu hagabi yon, mo ko banang akalas ni Roha tudulan niya yon, ipulian ni na hupusan yon. Hindi manoro patudulo ni parwahanan. Di upautokan ni mahon. Siyan, nasa Roha tuhot pagdinani. Las marohan ibadamu, las manang rohan pagdino. Boy, di kamu puromani, boy di kamu puromani. Asal nanganom, asal ahot dong. Di kamu puromani, di kamu puromani. Ya. Oke. Ya, dengar kamu nanga. Bisa. Puramat kali berak, puramat kali. Baru lagi. Iya, dapat 3 tahun betul mana. Mulai kau coba jalan. Oke, dia mulai. Mengangkat tidak tombak. Sangan hatan setuju marohonan. Asabitang manarumis na sumurok di atas ini dua. Hiburian ni na hupu bersanyo. Yamu saluhu na paparana. Tubuh anak nariris mahamu do poruna na torop. Dongamu na may tutakas satu na sa umatua. Itu ador haluka may tanggo tumugulok. Dari pasa may tanggo tumugulok. Dihamu saluhu na. Pinoparni.
Kau pupus sanyo. Kadit na mahama dua. Rini na rin anak. Patubo-tubo ni kau pu. Sahat tamu. Marnini sahat marnini. Solo masahat matubatian. Nung masahat pa ko kami. Turu marumana unang pupus sanyo. Dari kang bangun. Saud talaga biya. Jadi ultima terata oma aka hata pangapulion, hata penghiburan, hata taniang, hata pemudaion. Marhite hamu moding nina tapupuson. Reditan saya sumeru rumah berdua nami lah sebelum dia kena nami. Kunci kopi, sama sama pun kok enak kota. Adong doa mana di surga, adong doa mana di surga Tuhan Jehovah di batatai. Adong doa mana di surga, Tuhan Jehovah di batatai. Itu doa nalau mau doa mana di surga. Lama audo tuna di surga. Lama tuna di surga. Di jodoh Orang sehat dah mah. Karena